print and electronic media bele ke hambai bulano no joto no khabai khubai asa bele no press meet tebini chini press meet ke চুক্তিনি এগ্রিমেন্ট নি উলো যে চিনি নীতিগতভাবে যে করণীয় খাইটাই আপনি কিছুটা অংশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কাইসা সাকলাইমু আবদি চিনি প্রেসনি হাকে जों दाबो अकंनो आं साख्लायमानि सिगां पिलाना नमथानि चिनरो सिनिमुं दैदियोन सिनिमुंखाय आंनि याक्सि खासिं दङ चिनि Vice President Mr. Jacob Rangel ani yagra phajing to meeting Secretary General Mr. Upen William kai boni ulo tongo sini Finance Secretary Sunajong Deborma kai boni yaksio tongo sini Deputy Army Chief Mr. Sidung Subendu hijago ke जों आंरो जतनि मिनरो जतनि दैजा हाय हामबाय के दाबो जों मूल बिसय थानाय आबोनि साख्लायमुंगो दाबो जे सेक्रेटारि जेनेरेल जोंनि मोजां उपेन्द्र रियां नरमनि गोसोखांबो सानो जतनो ना हामबाय सब नोटिस सब फाइमानि मीडिया फ्रेंड्स रनो ini ciri press conference ni main bisoy hinge post agreement cini klaitai dol ni future tamo nai pi kok thaisa thain tabo chukti ni sutre jo motha NLFT no dini hoite disband bilukti kusona kla marong bising tui bukurono sana mucho motha NLFT ni bomo dini hoite ko donation jada tax tari thongjomo tamni ke chu September 4 तारीख ni agreement ni Mawatay kalaymaya chungko silay ibrasa lokurum bagay chung agreement ibising tiya chaggo silay mo tripartite agreement to abono bastobayan phaising se chung abono nangsine jini silay pathami joba chung officially dini hoite mothagiri dini 4 तारिख no chung thak ekhon officially chung bisile ঘোষণারিয়া তিনি আপনারা কিন্তু ও মানইনো নতুন বকর বুঝকাম সাকাইনো নতুন মঠা NLFT বিনি আম টুইং আর দিয়ে যতন তিনি হইতে বিরক্ত কেবল যদি মঠা NLFT বুমো রাম বুঝা খামু তোকে আবো ইলিগেল নাই অবৈধ নাই এবং ইন্ডিয়া নেই as per the rule of the country, admissible acceptable umla. Raidan muter jemo abanom sina. Tabu norom discount chun ko press copy chun draft hai timoto ob kisan torik nari sina. English by switcher in furtherance of the tripartite agreement signed between the Government of India, the State Government of Tripura and NLFT on September 4, 2024 in New Delhi. The Central Executive Committee of the NLFT hereby disbands the National Liberation Front of Tripura, including constitution of the party from today, the 30th September 2024. Henceforth, no individual or group shall be allowed use the nomenclature NLFT for armed struggle. Given this, the collection of taxes, donations from the general public, as was done earlier,
in the name of NLT shall be treated as illegal and punishable as per the law of the country. We appeal to the general public to kindly cooperate in this regard for a prosperous tribunal. Any questions? Normal tabuk sini na hingga tam ni sini dak sini, apa jadi NLFT sebagai normal tam ni tabuk sini dah sih, pun organisasi kita tak ada ni. Apa hingga kaisa legal legal process. Bento NLFT sakal. Jadi bent kaisa pun aku tu ros haina mana. Tabida kurungi ya ke cunti sa apa ni mana, sini tabida kurungi mas hamai. Econo sosostro, aja tu arm struggle kali. Silai patham, bos sosostro mana kira silai patham. Demokrasi ini bisnis Germany, orang tu cuma. Tabu, kamu disband kaya mana? Aku kuri khatu ya. Ini Darjeeling tu, GNLF, Gorkha National Liberation Front tu. Sikam ni aro tu Mizoram MNF tu, bos sistem orang sini. Pihak cuma saklai muni mote silai patham tu tai kali dia. Norok apa tu NLFT sih, norok itu according to LTF berpotong na. Borok kebong borok tu alada na borok apa tu borok bu saklai nai. Sini hisab mote borok bu saklai ni cuma kan. Apa tu te kaisa nu kuni kong kha. Borok bu saklai disband kali dia. Definitely kali. So that's all. अच्छा, हम लोग सर आज जो प्रेस Bangsa demands points ro di Brahma thame overlapping tu kubun group ro saman buci ro tu eko obono somon mai thaina babi ro committee BCT khalai nai apus same demand to eku jaga o rimai ya kaisa sing nai kebono uniform thaina babi somon mai thaina babi kono committee o lekha Sir, 250 crore no kari wo kubni kabama point of no ne khakti no shawi man kha abno implement khaine bagai abno fulfill khaine bagai no central government ne khakti bom ha ensure man ka sir amno buffer ching ching jang nai abo tawo joint working group ni first meeting chini charter of demands bu jomari ja abono tui boro bai আলোচনা চলে তাই সিং সামনে হয় বাক্সা demands বাক্সা points overlapping to chung sanmo no kaisa ta kisa group sanka diprama tham san ঠিক আছে বরং তো টার্গেট হিসেবে জনগণ তো কাইসা সবই বিপ্রসা আবন বাকি আর কিছু সমন্বয় ব্যাপার যেটা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ ফাইনাল ডিসিশন Mister no next before asu lai ne no implementation ne ba চিনি মেইন ফোকাস কে চিনি ক্যাডার্স যে বড় বড় 35 ইয়ার্স কিফিল ফাইগা তাবো নো খুকু অক্রক সাকাও সে মুখুফুস করি obono chung rehabilitation mas kan khlaina grana side by side wo package phaika ke gukurong bagi khlaina chu bo jaga ta mona chung nai o 250 crore ni ko main charter of demands are the joint working group division this karo political demand to economic to education ni to language ni to jemon dong tabu chin borok Roman script usani abo dong chila joint working group ni bisi ka decision na because abo ni financial impact busu rang nang no na ya abo kaisa fix na na expert group ni bisi ki expert committee bisi ki abo kaisa thaina na abo bagi thik at this moment chuma abo sai na ya tu chini charter of demands chuma ra Sir sekarang no jefro tribra phaika pro kasha question common dokoron chin sumuni bisang ha sum to mana abong kha no ni bising go ta uphano zero alongo chopja pa zero chopja to tong ko sir but tumun tong hanga ke bono fyong ne bagi no step tam tong sir chini step chunga bo satai ja adalot ni bisoy abo to government ni kok na yakle adalot ni bisoy adalot mo mai nai government a jaga chuba chuli sir ta su jote khorob su tong khona along bising go Sini orang cuma siapa ni macam 37 ni busuk tu, tikisan edik sedih rumah. Baksa ke under trial, baksa ke convicted pun tu, case cole tu, baksa nogo tu pun bail man pun case cole tu, lai surat tu.
Sir, no agreement to borong no suru gitub na neba along ni fiyo gitub na om hai kok point to tong sir. Tongo. Government azaga jen nangma ni baru coba coba. Apa tu? I think there's a